yarın kayılarda. Sandığı şüveydir sayra, sigen yarın kayılarda. To'xtali. Javit bizni chaqirdi, o'zi qayerga jiri ekan u? Ko'pman kitirga bo'laydi. Izamsiz. Ko'pman kitirga bo'laydi. Mana men sizdan 5 soat oldin kelasingizdi bilmadim. U yaxshi qo'naq, oldin kela, vaqtindaymi, ertaroq qaytib keta. Mana siz jumg'ani jirdaga ishtamin aytan bular jumg'ani jirdinglar, men aytan bular iskartalaringda, ha? Mana siz jumg'a keldingiz, Shimba qaytib ketasiz Alloh bergan bo'lsa. Xayrli ishlarimiz, hurmatli tomoshabinlar, muhtaram millatdoshlar. Mana bizda shunday tanish yuzlar, barsida talantli yigitlar ham qizlar, mana shunday ma'noli so'zlar aytasim kela. Tursak tabiz turli illarda, yaşaymiz biz Sovet ilinde, aralaşabız dostluk tilinde, şuraşabız qopqa tubinde. Mana jamoat bugun hurmatli qo'noqlar, bizning qopqa tubinde qo'yangina kelgan qo'noqlar yo'q. Aytganimcha Moskvalarda var, Lilnagorskiy, Buva, Bovli, Tilasha, Boshqirdiston ham jamoat bunda inlerine hem bular barsıda Yaş Yürekler Festivalinde qatnaşkan hem laureat bulgan qonaqlar. Yaş Yürekler Havaskar avtorlarının festivalinin laureatları. Havaskar kompozitorlar. Festivalingizning ismi Batur. Yaş Yürekler, birisi yaş tugul. Yok. Bunday şulay. Kim jırlı, kim jırlar yaza, Allah'ın yürekleri her vakit yaş. Anladım. Sizge Cevdet Efendi, sana cevap tağıp olmayı, yemeğe tanıştırıp gideyim hele. Normallik şimdi ismi çıka başladı. Cevdet Gilmanov, bu Kazan şehrinde yaşayıp, Pınaşlı Festivalini uyuşturuşusu, alıp barışısı, bunda hemen bütün iş anı ilkesinde, şuna göre ol, hemen de şart geliş, kartayı mı yaş? Cevdet Gilmanov! Öyle. Bunlar bilen tanıştırga yaraymayın mı? Elle koşan kireyindi. Haydi mine, başlık aletigi baştan. Marat Zaripov. Koyan. Leninagor şehri May Türkümünün solisti. May? May Türkümünün solisti. Şunday Türküm var. May, oşi Türküm mü gidip? May ayı. Evet, oşi Türküm. Bunda koysiyaktan karasan da may var. Nosiga qaraganda bir kumaşagansa may ne? İkincisi Zafer Gubaydulin. Ol bizge mine Jirak yollarını yakın itip Moskovdan keldi. Bu bilen bunda qatnaşar için. Rahmet angar. Ben bulamam. Senin turda işitkenim var. Cevdet, Moskovlar bilen barıp kuruşurga kirek. Hele, samolyot bilen kelgendir hele. Antın sırargan unuttum. Biletke okşa jellemişim. Mana şunda Kamil Javitni o'zi etib kelgan için Zafer Efendi senga zo'r etib rahmat. Qishlar. Bayanda Havaskar avtor Saydash Hasanjanov. Qo'yan. Bu adam, men mishar tugildi. Biz o'zimiz Men o'ylag'anim bu adam bitsa misharlar. Men mishar tugildi. Biz o'zimiz bu adam bizda plan qo'yalar. Nindi bala tutsa da mishar deb qo'yalar. Ha, ishitgan bor. İşte ishquvor deydingmi? Havaskar avtor ishquvor. Ishquvor. Yarar. Jil qo'yib bermasin, ishquvsa yarar. Mana bizning Tilasha qizi bugungi kunda Alabog'da yashovchi художественный руководитель, xalq teatrning yetakchisi, rejissyori Nina Salimulina. Nina Salimulina turunda menga söylemasang da bular chunki yo'l bu taqdirda 3-chi topqir. Hali ko'pdan o'rnak kelib qonaq qilib motor jiri bilan tomoshabinlarning ko'ngillarini jilkindirib ketgan xonimlardan birisi Nina xonim. Bek shot sizni ko'rib bizga. No, ol bek motor jirlarning avtori da bitadi. Bilamiz. Hozir ko'shamiz Tilasha yoqlarına, anda şolay söyle, biyaqqa deb, tiyaqqa deb söyleyişler. Biyaqdan başlayabilir. Biyaqlar bitti, tiyaqlar. İyi, budaqlar bitti, tiyaqqa ko'shamiz. Gülüs Habib Rahmanov, tamada. Tilasha jigiti. Haydi. Gülüs
Хабиб Рахманов белән таныштырмасаң да, ул безнең коллективта 5 ел эшләде. Әле ул вакытта аңарга 22 генә яши. Ал дәртле. Yo, men hozirda shulay. Qarali. Бөтенесен сөйләп бетермим. Хатының карарга мөмкин. Мен түйлейм, қаян тіл бестесі қаян болған екен ол. Сенің білен эшләгәштер инде. Тәҗрибә туплады. Яуит аби, рәхмәт. Синең репертуарың миңа гомер буена җитә диде дә кутып бар. От кого наберешь, от того наберешься, дигән. Вот так. Я, ана иң кызыгы Гөлүсәгә шундай иде. Ну, яшь шаг өйләнмәгән шаг иде. Ул концерт вакытында җырлый, ул синтезаторда уйныймы, әле тегендә запискалар килә кызларга име танышырга теләп. Мен инде бер икесен эләктерәм дә, антан нинди генә запискалар, ну җәмәгать менә вакыт табып безгә эләкмәсе дип, чөнки без аларны алып кайтканнар гостиницада укый торган идеме? Ул кызык була торган. Анда ниндиләр танышырга телибез. Син өйләнмәгән, син кайсы яклардан? Менә безгә инде җәмәгать, менә шундый җегетләрнең берсе. Менә бүген сине шушы Хәбиб Җавитта капка төбендә 15 елдан соң күреп үсәсез шатыр. Тамада. Илфат Мусин. Мен бу кышында ишеткәнем бар. Илфат Мусин, ол менә күп аның сүзләренә кем генә җырламый. Кини дигән авторлар теге башкаручылар бар, җырлаучылар бар. Күп ул теге Болгаров әйләнсә шунда лауреат булган кеше, менә анда таныштырыйк әле кеше тамашачы. Иң мөһиме тыйнак, акыллы, укытучы. Иләнгән битиме? Хатыны да әйтте, иң бәхетле хатын мин, потому что минем Илфатым сөйләшми диде. Мәктәптә генә сөйләде. Кара. Нәрсә тел ни дип фәннән укырсың? Мин татар теле түгел, урыс теле. Вот так. Ты что? Ты по-русски знаешь, да? Так, помаленечку гына инде. Ипи тозлак ярый инде. Илфат достым, синең турыда ишеткәнем бар, шигырьләр да язганыңны беләбез, име? Китаплар авторы икәнеңне дә беләбез. Ни өчен сорадым, теге урысча беләсең дип, теге кызык итеп кенә урынлы булырмы, урынсыз булырмы? Урыс өстәлгә 3нче бутылка аракыны чыгарып куйгач, немец үлгәнгә кашты дип әйтәләр. Җавит абый. Сиңа үземнең китапларны алып килдем бүләккә. Рәхмәт. Хәзер бит җәй көне. Зөлфия апаны бакчага чыгарсың. Түтәләр арасында тик казынсын. Үзең урынга алып чыгып утырасың да, рәхәтләнеп шигырь укып утырасың. Эй, сиңа рәхәт әйтүләр. Утырырсың инде. Мен эшләгәндә Зөлфия апаң укыса гына инде. Рәхмәт. Миңа бүләк иттеләр диген. Монда икесе дә туктама гомер атым, шап гомер атым. Син атлар белән ни ахыры? Үзем ат шикелле бит. Рәхмәт достым, яма, рәхмәт. Илфат Мусин. Теге Илфат бакча дигәндә ул хәзер бит җәй вакыты җәмәгать име, ул хәзер яз бакчага утырту теге автобуста китеп баралар икән бит. Бер хатын бер ирне күргәндә, "Исәмсез?" Мин сезне танымыйм. Ничек инде танымыйсыз? Булай танысызмы? Бакча күршесе дип әйтә. Шундай вакыт хәзер. Менә безнең тагын бер авторыбыз бар. Исеме Хамидә, фамилиясе Шакирова. Ул безнең Камы тамагындан. Фамилиясын тагын бер тапкыр әйт, фамилиясын ничек? Шакирова. Шакирова. Әле ул, беләсезме ничек? Бик кызык кеше ул. Ни өчен кызык? Аның бөтен оныклары җырлый. Китәле. Бөтен кызлары, балалары белмим җырлыйлармы, юкмы? Оныклары бөтенсе җырлыйлар. Алар теге балалары биргәннәрдер ни әбимә кара дип. Бу буларны өйрәткән җырларга ие. Хамидә ханым, бик шат, фамилиягыз шул кадәр яңгырашлы, мотор фамилия. Име, шуңа күрә, менә без Җәүдәт син әйтәсең, оныклары җырлый дип. Баланы, оныкны кем ничек тәрбияли инде? Ана бер мужикка, бер иргә бит балаларын калдырып киткән. Тыңлаталмагач балалар, беләсезме, бүген Мавзали уйыны уйныйбыз. Ничек, мин лилем булып ятып торам. Сез минем кырдан шулай йөреп тик торыгыз дип әйтәм. Шулай бит инде. Рәхмәт. Инде Җәүдәт достым, синең белән таныштырдым. Шуннан да продюсер буларак та бу эш бик җаваплы эш. Моның әйтүе генә җиңел.
ұйыштыру ішлері де. Мұнда бейт олардың шақырыға керек, олардың шығырш жасағанда қорыға керек, әлі башта заявкалар, ғаризаларды қабыл етіп алырға керек. Мұнда қатнашушылар да тілектері көптір, шулай бейт. Әлі әр жырыны анализдап, әлі бұл халыққа барып жетерлік ме, мұна көрсетерлік ме, тыңларлық ме, барысында сенің үсті? Менің үсті енді шулай да. Шуңа көрі сақалынан қарып бітті, сенің? Жоқ, ол бейт, не үшін айтам жаудан? Ол бейт, әр матур жырда битәл ол теге матур жыр тумасқа мөмкин. Ол шигыры да матур булырга мөмкин. Шулай бит теге бер хатын сұрый икән бит. Менә тәмле торт булсын өчен бер генә ингредиент кирәк. Ире, нәрсә ул? Акча. Менә әгәр дә акчаны алып, кибеткә чыгасың, торт әзер. Ире әйтә икән. Менә мин шулай акча белән кибеткә чыкканым бар, ну минем гел коньяк килеп чыга дип әйтәм. Bir mezek esке düştü. Bir babay kibitke barıp büyük köp tavar alganda 2 paketini to'tirib qaytgan uyine. Qaytganda tavarni çıgargan şikni qarый ekan. Şik boyunca qarый, akşanı qarый 1000'ni artık bergen bit kibitçiz daşıda. Hazır bu öyle yara bugün barıp oturmayım ki şittiğinde de ikinci gününe kite bu kibitke. Kire, kızım, to'xtali babay, to'xtali deydi. Vakit yok, aptıraqma deydi. Kızım diyeyim deydi tağım birazdan bu. To'xtayın babay, no kızım kişek resiyim, indi ülgürmedim bit, indi mine bugün geldim. Son kişek üçünlük bugün jüreysin babay, barali deydi. Yarar kızım yarar, kişe 1000'ni artık bergenigiz, şuna kuregine kelgeniyim deydi birladi. Tege satuşunun yüzün көргәй дейме. Yok енді satuşlarını аңлап була жамағат. Менә безнең тормышта име, безнең хәлне аңлаучы безгә һәр вакытта да менә ул бердән бер кеше, ул безнең хәлне ул сатучылар. Менә кем сезгә кибеткә кергән сайын сезгә пакет кирәк ниме дип сорый. Бер кем дә сорамый. Алар безнең хәлне сорап кына торалар шуңа күрә. Bizde halge kirip duralım. Менә Гөлөз Хабибрахманов турында сүз чыкты. Эме, Гөлөз. Тама бит инде, тама. Тамайны тамда сайын бит. Тамаса син ул эштә эшләмисең, шуңа күрә юбилейлар, концертлар бара. Бу фестивальдә җиңүче лауреат. Bu birinci yıllarda Алып баручысы. Birinci yıllarda. Нинди җырладың шул вакытта? Ничәнче ел бу? Yıllarda, bu neçe yıl indi? Koronavirusga hatlı da buldu bir tane, değil mi? 4 yıl. 4 yıl var indi, da 4 yıl. Ну, шул коронавирустан соң аның хәтере начарланды. Yok, onda bütün kişilik de şey tabii hatırı начарланган. Минеке дә шулай, мин дә бирәсен онытам, аласын онытам. Гөлөз, менә шок талантлы егет име. Менә бер качанда теге судан коры чыга торган кеше инде син. Ну, капка төбенә килгәч инде бер яшьлекне искә төшереп, бер мәзәк сөйләмичә кайтып китеп булмый бит инде, аны тынычлап алмыйсың. Мәзәк дигәннән, җай таbii безнең бит инде хәзер теге sizin şekillik buldurup bulmayı teге, sizin zamanda bit indi gel мәзәкләр сөйләп шундый матур, sizin талант шундый. Biz bit indi теге икенче төрле, импровизационныйрак итте, biz bit indi, икенче төрле шуңа күрә мәзәкләр дигәндән мин теге әллә ни яратмасам да мәзәкләр сөйләргә, әмма дә ләкин мен ничә еллар буе шушы эштә йөреп, һаман да тазара алмыйм. Нәрсәдән икән ул җай таbii? Ну, Беләсезме, әйтимме? Мин чөнки күкәй яшыйм. Мин ит ашамыйм. Сез ит ашыйсыздыр, әйме? Мин күкәй яшыйм. Көн сайын 4 күкәй. 4 күкәй иде, хәзер икәү генә. Хатын кер. Беләсеңме, син ябык? Ни ит кунмый, һә? Тик тормас, дәртле тавыкның әтәшенә ит кунмый. Вот. Шулай дип әйтердең уйлаганым. Теге күкәйләр дигәндән, теге тавыклар дигәндән мин теге шундыйрак ниләр булгач инде бер мәзәк искә килеп төште башка. Теге bir үзбәк инде. Урысча белми инде, бөтенләй белми, кибеткә керә дә izli tegində tavuk izli indi. Ну тавыкның ничек урысча булганын белмәй. Tegində күз алдына төндә күкәйне күрә дәген, күкәйне барып ала дәген, продавщица кырыена килә дәген, "А где мама?" дип әйтә ди. Папа, где димәдеңме син? Йо, Аллаһ, "А где мама?" ди. Гүнү сул тазары турда там бир искә төштеле. Вот. Бир абзый барганда врачка иде, сырый икәнде хәзер не икән. Менә тазарам кырсак үсәдә үсә, ни эшлим икән дип трап инде. Син башлагач, Зөфәр Хосайни, Сәйдә Хосайни җип Син яшермә, bundan чыга. Бата тарткач. Ни эшлим икән дип врач аптырмаган. Сың абзый син
Ошны деп айтады, вилка белән ошасаң кырсак үсми деп айтады. Вилка белән ашарга кирәк дип. Yok, sport bilen şugullanırga kerak. İt qummasqa baradi. Biroda so'raylar ekan, bugun ishlaysan. Mana sport turi bilan shug'ullanam. Nindi sport turi endi bu figurniy lejani deb aytadi. Hala mazak bormi? Ifat, mazak. Var endi bu. Ey, o'qituvchilarda endi mazak. Nishik bo'lmasin endi. Mana kechagina podyestavında Shabiyev o'tiradi. Ey. Bir saytda, shuni menga 60 yaş. Benim saçlarım qapqarali deyip, tök üstümesin deyip. İkincisi aytdi, menga endi 65 yaş. Benim bütün tişlerim de sağ selamet. Tök üstümesin deyip. Üçüncüsü Hatirap aytdi, hey topqanlar maqtanır netdi. Benim tişlerim de yok, seslerim de kıyılıp bitti. Menin de sizden köpke ülken menga sitmesiz. Men eli hamanda saf kız, tök üstümesin deyip. O'quvchilar qoramag'iz ham. Kurşapalar deydi. Yo'q, sayarib qilib aytaman, Allohga shukr. Ol kurslardan chiqaydi bitim mazak shu podyestavında bit endi. Ol bit hozirgi elek bit tigi podyestavında o'tirgan abilarni, ey g'aybatchilar, shaynavchilar deymi, kishi silovchilar, qadrlar, jama'atlar ikkinchi turli qadrlar, blogerlar. Blogerlar. Qo'ymaydi. Ya mende kalmayayım mende söyle bu tüveli. Söylep deyip. İki ahiret söyleşe. Benim de irim de ilengeç gül kulumdağına küterip yörtem seni diye etti dey. Üteni misin vardesin dey? Yok dey. Nişlep? Çünkü minanın jilkesine mini batlandım dey. Yaşına vurdum bana gel. Şolay şol. Biz sizni uylanışkan günü şundurabız. Çünkü biz sizni Zakistan kullarımızga көтеріп alıp çıgabız. Siz bit şol vaqtda bizning emas sizmide qalabız jilkege minib atlanasız. Әлі qaysı bir kişinin irlerinin başında şeyşi bilmeyip bileş bular. Çünkü olar başka urmelegen vaqtda mana şol jilqi bitirerler olar. Şolay bit. Yarar. Giriş çığa biteli. Javit abi. Uzakistan çıkkaçtın ilk giriş çığa. Onun birisi xotın, ikincisi enkesi. Bütün nervini qaqşatı, ol xotın qızının üç nege bölünə mənə, üç buğunğa bölünə. Xotın qızının irlərdən nervasını qaqşatı boyunca xotın qız. Birincisi kiyevga çıqqaç, İkincisi yaşay başlagaç, endi üçüncüsü nervini bitiretirgan ul da bolsa, irlərдің xotının köşüsü, mənə bitirə, indi bitirə. Javit, xotın qız degəç bir anekdot iskə düşdü hələ. Bunlar nikah Məzək. Məzək indi. Ir bilen xotun yatalar. Irtəgə alanı 15 yıl birgə yaşab gələr, 15 yıl xotun yata. Irtəgə nəsə belə gidib birə indi deyim. Tomma, maşina mı, nerse iken indi deyim. Tezrək irtək gelib jitin idi. Bu lagin kitab etini xotun. Może yata, birinci günde beri bitirsem, irtəgə türmədən çağırıydım deyim. Mağaradan шығайын жоқ бар. Ирлер жиылышқандарда сөйлесіп басып тұрады екен. Бірісі көріп қал, жігіттер, сәлима келе. Ана бүгін туған күні. Бірісі айтты екен, мен кеттім шешек алырға, екіншісі мен кеттім бөлек алырға, төртіншісі мен шампан шарабына. Бірісі айтты екен, мен өзім мені қалдырмағыз, мен де бір нәрсе алырға барам, мен ана ялғыз қалырға қорқам деп айтты. Yaşab yatadı indi, avulda indi. Bir neçə iri bulğan indi. Bir yıldan sonra birisi kitib bara, bir yıldan sonra ya birisi ülə, ya birisi şunda çıxıb kitə, ya güləytə başı, ya şunda şuna. Jafalana indi, neçə yıllar boyuna indi. Bir zamandan hazır deyib indi, şunda bazarga barğaç, bitiş yerinlikka baradağın. Bunun indi bir özünün gına yaratqan gına bir tavuğu bula indi. Birəv gına, bir gına tavuq, ya ateşlərdə tavuqlarda ölüb baralar indi. Barada bitiş yerinlikka qışqırtlar bazarına indi. Baradağın prodavşisi yana keldi də satuşu yanına. Aytə indi, qaralı dey, mina dey, biligzəli dey, ateşlər dey, neçəv dey, mina unav dey.
алды, уна тәшбиялды. Нишәп шулайды, юк сез дөрес әйтмисездер. Сезгә наверное тауык кирәктер ди. Абышы тауык алалар ди. Юк тауык түгел, әтәш бирегез ди миңа ди. Шулай дигән теге сатучы китә инде уна тәшне тегенә җыеп китерә дигән. Нисәгә соң сезгә әтәш ди. Менә мин гомер буе интектем шушы ирләр белән менә рәхәтләнсен әле шушы тавыгым уна тәш белән дип әйтә. Bunlara kilege, bana Seydar Stınışkına otura. Mağardaki mezek, ol bütün mezekleri de bile. Arşiv, ensiklopediya, sulay bit. Yok mezekler yok. Yok mu? Yeşilemenler. Yeştergiler. Muzikalar. Muzika, sen şunu bilen yaşıyorsun. Balalar var? Var. Şey. Olay dursev. Авырсылап кына куйды. Бәлки әле бит. Olay dursev. Eşir balı. Allah'a şükür. Balalar jarlay mı? Yok. Bizden kalk gitmediler. İşmekerler? İşmekerler, üzeler. Neresi bile şokullanasın sen? Sorap barsam. Birinizde yürüsün. Saf hava direktörü. Oy rahmat. Yüzlerine karım da min, kim balası ikendi. Kara kaşlı, kara şeşli, Tatar kızı ikensin. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı direk şiber, yüreklerini yağlısın. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı direk şiber, yüreklerini yağlısın. Kirpiklerin koyu kamış, gözlerin tınıgı kül. Gözlerinden nurlar sirpip, Tatar kızı kile kür. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Ağay dilde yüzdün melle, bigerek matur buysının. Gönüllerini dibrendire, biyuğunu jırngımının. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Şeşlerinde oynayıcılar, elle jilde tarıysın. Tatar kızı yürek şiber, yüreklerini yağlısın. Мәскеу, рахмат. Ошынан да Мәскеу шабылды mı? Gördün mü? Мәскеуде yaşap Tatar kızların sağınғансın. Şuay. Ah, bana diskoteka жасап алдық, diskoteka. Шады mı? Хамиде, рахмат. Нені, молодцы, шоу-балет. Yok, шоу-балет ол. Міне, яраттым. Теге diskoteka дегеннен малай сұр екен бет. Әтей, diskotekaға барсам ярай ма? Бар олам, түлкені үйіңе шыратсаң айт қайтсын деп айтады.
Яш yürekler diye şeyime karap koyam da bunda şul yürekleri maylandırıp şunda ederek maylap jibergen bir neçe güne konak var bular yürekleri buların yaş hali. Gülüs Habib Rahmar bilen mene bunda Murat oturayım mı? Ne ederek maylabasın maya evet. Indi may ayında may jigiti maylatı May kıyaşı kırık yılmayıp kına oturma bir jar. Biz bit may Türkmen, benim iptaş dostum var. Ayrat. Mardamşın benim dostum. Biz ne isimimiz nişik şıkkanı. Marat bilen Ayrat'ını kuşağız da ikişer harfini. May bula bitindi. Bak ya ben boş be. Da, ben de Zülfiye bilen şunday isim uylarga gerek gele. İşik bulayken ol. Senin işi bulayken o. Züşu. Zaten bir kuplet taşırlap jibersinizge. Mene bir kuplet tыңlап карыйбыз, ошаса кул чабабыз, тагын дәвам итәрсең. Ошамаса, үзең белеп туктарсың. Sandıgaçlar iyeleşken su içerge mileşten Sagnularım better elesine görüp sileşten talla 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 iki bellegim Niye talla niye yana iken benim yüreğim talla 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 iki bellegim Niye talla niye yana iken benim yüreğim Молодец. Sayda Şadı Rahmat. May 3 güne harften turgaç, jırda bir kıska buldu. Bugün hürmetli tamamşaçılar, özünüzden anlağansızdır, konaklarının da en sterlileri, en unganları, en bulganları, yaş yürekler, o yüzden kompozitorlar, başkarucularının festivalinin laureatları. Dürüst ötemiz yok dedi? Dürüst. Значит, birer yürek anda. Mında barımızga da bir gerekli eybir var dediler. Eymi? Bir gerekli eybir. Bir gerekli. Ol iyeli. İyeli. Babalı. Onalı. Her yurtta da var. İyeli. Babalı. Her yurtta da var. Televizor. Televizor. Nişat televizor. Her yurtta var şimdi. Televizor. Babası da var, atası da var. Televizor yanında. Tak. Timir mi? Televizoru söndürdük. İsim? Ot bitti. Cemaat utsuz da yaşap bula, elektrичествосыз. No bu birden başka yaşap bulmayı. Nurca piş. Yakın. Galanka piş. Pişte bitti bittin köpten. Kışımırca, olumurca. Ol bulmagan жерге hatta yurtta salırga yaramay. Niges. Jir. Niges. Sen bilesin bilin, ukan kışa bitin de. Ne buldu bu avruda? Meskelerde ben bilmiyorum. Dağında bir jingeleйтер үшін, sırağını jingeleйтер үшін, ol eybirinin başı tauda, ayağı dengizde. Ulak. Şekilleri eybir tugulmayken. Suağa turgan turbadı. Ulak. Yakınayasın. İlfat. Uylaydı mı? İlfat. Uyla, okutuşu bitsin. Munça tugulma? Munça. Munçamın da sığmay. Munçanın başı tauda, Ne yaptırar? ayağı dengizde olma bitin munçanın. Her ile var. İnesi var. Kolega benle. Tiyente mi öyle? Tek. Ulak diye, znaš? Tiyente. Aşıkkan nerse dengizge gitmeyi. Cemaat, siz hani gündelik turmuşta kullanasınız. Onsuz yaşap bulmayı. Mine bunda kilgeç değil mi? Mine siz eli koy sivrileriniz şul eyvirini alıp kullandınız. Telefon. Su. Önde telefonda. Üyde bitir, yurtta var o. Onsuz yaşavını göz aldırına getirip bulmayın. Kış. Boşamla Kışı, baş kışı.
Başka gelmeyi. Su teresinden. İyi su teresinden iyi. Boş kişi, Uşak. Yok, mırca olmadı beti. Şarpam elle. yok. Yok. Emagat, hatta ul bulmagan жерге, imi yurtta salmıylar diyеш. Значит, içinde su bulmagan yerge. Salmıyorlar. Su bulmagan yerge salmıyorlar. Salalar, su bulmagan yerge salalar. Kozan mı? Neçe günde? Su bitinde yostunda bulmay. Kozan mı? Kozan. Yok. Mında, Yılga. no, Dingizge. Takda. yılga bitinde şuluk su bulmayı beni sayın. Güzel orman deyibiniz ha. Mene, bilmeyim Hamide Hanım, sizge zor etip rahmet. İmi. Çünkü Ağaç. her kim kullana, onsuz yaşap bulmayı, ul koysu bir yoklarda defitsit. Hatta şulay birini izler için, imi, koyda şıkır için, kozır için, in gadi halıkşan usulu var. Çünkü onun cevabını aytdı, su deydi, gelişen. Mene bizim yakta, eğer de kuyu kozırga koya niyetliysin imi, buna turu kelgen jirdegine tugul, belekey sabıy balaga, şilek tutturup jibereler de, hem ortundan baralar. Şursu sabıy bala şilekni koya, şunda kuyu kozıganlar. Hamide Hanım, Şakirova! Su! Su, bravo. Su, dürüst cevap buldu. Hamide Hanım, bizde kim sandık içindeki eybirinin nerse hikayenin dürüstünü eyte, şuna bizde joza birle. Ağabiler çeyişeler, ağabiler ciyılışıp yağda. Gürleşeler, sirleşeler, gürleşeler, uzağın merdine mağda. İyi hısteldeci samavar, cırlı yutıra. Yıkıma yaşaplar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. Yıkıma yaşaplar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. İske düşe bir artlı, iske düşe kim kapkasın, kim kakın. Yaşlıktagi hatireler, yaşlıktagi qaysı kimni yaratkan. İyi hısteldeci samavar, jırlı yutıra. Yıkıma yaşaklar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. Yıkıma yaşaklar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. Eytersinle yaşlıkları, eytersinle eğlenip qaytqan kire. Yürekleri ünsüzde yürekleri, yok qaytmaz yaşlık kire. İyi hısteldeci samavar, jırlı yutıra. Yıkıma yaşaklar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. Yıkıma yaşaklar, koya gitti şulşaklar, dip çeynekler sızgıra. Yaşaklar. Şırdağı şahidi, jigitlerine karab, şeynükler sızgıra dedim, bitine şeynükler otura.
Cevdet, matır jır. Yaşlılık. Yaşаклары, иә. Абай ханым, yaşlılığınızga kiri koytsanız, mine şu uzgan ömrünüzni yamadan koytarıp mümkünçilik var deyseler, nerseden başlarınız? Koysi mizgiliğinizni kiri koytarırız. Mine bu mizgilge min sonra kildim. Yaşlılığımdan, çağımdan başlarıydı şu mizgilini. Mine bir Cevdet, gördün mü? Eli son tugel. Eli son tugel. Eli sizge 18. Yaşlıkka koytardı o bizni. Eli sizge 18 plus 55. Yok, alay tugel. 627 ay. Sanap çıkardım. Banta. Bunda Rus dili okutuşusu başlamadır, Uşu alı boyunca mındani, пожалуйста, я могу tuymağa söyleşmeyik. Bu İrengeti okşa şutlap plus. Bala ayırtıp satıp diye ama. Yarar. Siz şundan da üzüşünüzün ustası, emmeder ki mine sizin orada jarşılarına tügül, ul ağaç yapsam ustalarıyım, ul şmekerler, ul rejissörler, ul tamada, ul okutuşular. Hele bit mine okutuşu geldiğinden, mine Musa Küyüklü, sizdanim, emmeder ki İlfat Musin. Mine min kadir şu iki kitaptan imi, mine butuyum. Mene şu şiirdi mene yattan söylep beresin. Mene bir seni karışık tekşerip karayım. Yatlavık bulmaz. Yara mene özüm de bilmeyeyim mene şu aytayım da imi. Mene şu bitte yazılgan bu nişanşı bit. Dörtінші bit. İsimini aytınız indi. Dörtінші bit. Özü aytır. Şimdi şair kişi bu şiirdi mene bunda ey ömür. Türkiye'ye söylep beresin. Tırışırız. Koy ağamır bulay, şabasın. Jigip mina tırmış şanasın. Tuqtali, tuqta, utmitir. Kile minim yap yaş kolasın. Nige ağamır mini sanıysın. Yıllar aşa yaşım sanıysın. Bilip duram, jirde kirekmin. Tik tuqtatma, yar su yürekni. Ey sin gımır, ey sin gımırkey. Aşık maşı, biyiktiz uzarga. Mangaylarga tiren sırlarını. Buraznalar itip sızarga. İnlerimde ağır yük minim. Tartıp baram dünya arabasın. Kup sıramayım gımır, tik azını. Bəxtliyid, hədəm balasın. Bəxtliyid, kişi balasın. Dağım bire bitin aşıyım mı? Yok. Zuruna lәgіңіз бар, anda 6-7 bitlisi var. Ağlarına dərip çıqalmam. Zor etib rəhmət. İcadı yonuşlar. Şiir yazıını tutatma, kalemin her vakit kibirelip dursun. Motor şiirlerin bilen, mene jır tekstleri bilen, şu festivalini bizep, onlarga kompozitorlar motor jırlar yazıp dursun, tamaşalar işitip dursun. İsenlikte, sağlıkta, mene bu İlfat Musin sözleri, onun şiirine yazılgan jırlar deyip bizge de şatlanıp, kuanıp, kemi cevitke kirgeni bit bu karıla, he? Bak deyeti sıkları kakasın. Salıp mine utlarga, ertege kelem deysen sen, hiçbir şılma yok barga. Mina ertege kerekmi, mina sen bugün kerek. Birgelikning siri gadi, bulsun gına diktilek. Mina ertege kerekmi, birgelikning siri gadi, bulsun gına diktilek.
барсына да меңа сен генә кирәк дип жықтың, но менем янга килмәдең. Жырың ошамады. Сәлфияден курыкты. Менә, әгәр дә минем янга килгән булсаң, име, ул әле наоборот шатланыр иде. Әле минем җәүитемне һаман да яраталар икән. Җәүдәт кырынан да китмәдең инде. Күзлегеннән тигеннән дә карый, болай да күтәр, болай да карый. Әзрәк подвизбы сынады битендә Җәүдәт абый бит безне үстерде, ул безне күрсәтеп тора. Аллага шөкер. Юк, между прочим, күзлекле кешене һәр вакыт хөрмәт итәргә кирәк. Беләсезме ни өчен? Нишләп? Чөнки ул безне күрер өчен акча түләгән. Ул болай күрмәй. Зур рәхмәт егетләр. Dostlarım, dost işlerim. Dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsan yalnız başın işlerimi. Siz dostlardan ayrılsan yalnız başın işlerimi. Çeçek atamayını işlerinde. Allah aşkın çeçek atamayını işlerinde. Allah çeçeğe gerek minin dost işlerinde. Allah çeçeğe gerek minin dost işlerinde. Orman işlerinde urman kırsam şıgalmam indi. Urman işlerinde urman kırsam şıgalmam indi. Bizim ağaçta türlü kuşlar sayrar tuz almam indi. Türlü ağaçta türlü kuşlar sayrar tuz almam indi. Ey dostlarım, dostlarım, dost işlerim. Ey dostlarım, dostlarım dost işlerim. Yaşlılarına ike kilmi belleğiz kadirlerim. Yaşlılarına ike kilmi belleğiz kadirlerim. Yaşlılarına ike kilmi belleğiz kadirlerim. Жанымны йөрәкне яулаган сине уйлап туймаган. Гөлем дип сине сайлаган, сайлаган. Жаным мәхәббәткә тулы, жанымның нарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк. Фәрештәм табылган җирдән юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Җаным мәхәббәткә тулы, җанымның нарыма тулы. Син минеке. Син минеке. Син генә син кирәк, тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, аңа син кирәк, син кирәк. Син генә син
gene sen kirek, takdirime sende demek. Yürek yürek, anga sen kirek, sen kirek, sen kirek. Kirek, seni güne sen kirek, takdirime sende demek. Yürek yürek, anla sen kirek, sen kirek, sen kirek, sen kirek. Seni güne sen kirek, seni güne sen kirek, takdirime sende demek. Yürek yürek, anla sen kirek, sen kirek, sen kirek. Sen kirek, sen kirek. Sen kirek. Менә Кәмит Җавиткә дә сезнең кебек кунаклар кирәк. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бездә кунакта булган Яшь йөрәкләр фестиваленең үзешчән композиторлары һәм башкаручыларның лауреатларына зур итеп рәхмәт. Киләчәктә дә күркәм башкаручылар насыйп булсын. Ә инде фестиваль uzun гомерле булсын. Яшь булыгыз, картаймагыз, исеменә туры килсен. Яшь йөрәкләр. Ә бүгенге зур булышабызны яратабыз.